Dobar dan i dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako sakriti da ste vidjeli nečiju poruku na WhatsAppu kada se dopisujete. Pa da počnemo. Uđete u ove tri tačke sa strane, a zatim u podešavanja, a onda u privatnost. Pa zatim kliknete na ovo gdje piše potvrda o čitanju, znači to treba da isključite. Ako je isključeno, nećete moći da šaljete ili primate potvrde o čitanju. To je u redu. Zatim kliknete na ovo informacije. Ko može da vidi moje informacije? Znači, pisat će vam svi i vi kliknite na ovo niko. Tada ste uspješno napravili ovu radnju da sa nekim kada se dopisujete možete da vidite njegovu poruku, to jest da je pročitate, a ta osoba da ne zna. Tako da, to bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koje će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.